muraho. Ntushobora kwizera ejo heza h'ubuzima bw'umwana ubushyira mu kaga. Kirazira kikaziririzwa guhohotera umwana by'umwihariko kumusambanya nk'uko byangiza ubuzima bw'uwo mujyambere. Umwana ni umuntu utarageza imyaka 18 y'amavuko. Dufatanye gukumira ayo mahano atarakorwa. Dutangira amakuru ku gihe mu gihe tubonye umwana ahohoterwa. Tabariza umwana uhohotewe uhamagara urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ku murongo wa telefone utishyurwa ari wo 116. Uretse ko gusambanya umwana bihanwa n'indangagaciro z'umunyarwanda, birahanirwa bikomeye n'amategeko. Kuko ufatiwe muri icyo cyaha ahanishwa igifungo kuva ku myaka 20 kugeza ku gifungo cya burundu. Amategeko kandi ahana umuntu uhishira ihohoterwa rikorerwa umwana by'umwihariko kumusambanya. Umwana wahohotewe yihutirwe kugezwa ku Isango One Stop Center kugira ngo yitabweho. Twese dufatanye kurengera ibi bibondo. Murakoze.